Umugoroba mwiza ku badukurikiye hirya no hino aho muherereye ku migabane itandukanye igize iyi si ya rurema. Twizere yuko mumeze neza kandi Uwiteka akomeje kubarinda aho muherereye. Abari mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, muri Kivu y'Amajepfo na Kivu y'Amajyaruguru ndetse no muri Maniema, mukomeje guhura n'ibibazo bitandukanye by'intambara. Twongeye kubaha pole tubabwira ngo mukomere, gutabarwa kwanyu cyangwa se gutabarwa kwacu kuri hafi vuba cyane. Turi ku mugoroba wo kuri iki cyumweru cyangwa se niyinga ku minsi 7 y'ukwezi kwa 12 umwaka w'ibihumbi 2025. Mukaba muhawe kaze muri aya makuru yo ku mugoroba, amakuru mugiye kugezwaho nanje Muhasha Fidele muri studio za Mulenge Today. Ingingo z'ingenzi zigize aya makuru yo kuri uyu mugoroba: MRDP twirwaneho yasohoye itangazo rigenewe abanyamakuru yamagana ubwicanyi n'ibikorwa bibi bikomeje gukorerwa abanyamurenge bikorwa n'igisirikare cy'u Burundi kiri mu misozi miremire. Colonel wa Mayimayi yapfuye mu mujyi wa Uvira mu ijoro ryakeye. Lubutu muri Maniema haravugwa imirwano ikomeye, ntimuje kure tuze kubabwira uko bimeze. Tanzania yohereje batayo y'abakomando, ubu ikaba yageze mu Burundi aho yaje gufasha igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Felix Antoine Tshisekedi Chilombo biravugwa yuko agirira urugendo mu gihugu cy'u Burundi, urugendo ruzamara umunsi umwe cyangwa se amasaha 28. Aya niyo makuru tugiye kuba turambura mu kanya gatoya nyuma y'akaruhuko gato. Ntuje kure ya Mulenge Today TV. Munyemerere amakuru tuyahere mu misozi miremire y'Imurenge, twerekeze muri kariya gace aho itangazo rigenewe abanyamakuru nimero 001 ryo kuwa 7 cyangwa se ku minsi 7 y'ukwezi kwa 12 uyu mwaka w'ibihumbi 2025 ryasohowe na Twirwaneho MRDP. Twirwaneho MRDP nk'uko yabitangaje mu itangazo ryayo, nk'uko twabibabwiye, iramagana kandi imenyesha amahanga n'imiryango mpuzamahanga ibikorwa bibi bikomeje gukorwa n'ingabo za FDNB, igisirikare cy'u Burundi, zikomeje gukora ubwicanyi ku baturage b'abanyamurenge batuye muri teritwari ya Fizi, Mwenga ndetse na Uvira, ndetse kaba bakomeje no kubafungira amayira kugira ngo babashe kubona ibibatunga cyangwa se ibibafasha mu buzima bwa misi yose. MRDP twirwanaho bagize bati turatabariza abaturage barenga 100 bafashwe n'igisirikare cy'u Burundi ubwo bari bavuye gushaka ibibatunga cyangwa se ibiryo, umunyu, isukari, imiti ibafasha, hanyuma bavuye ku ndondo bageze mu mikarati aho bari batashe basubiye iwabo mu Minembwe. Aba baturage barenga 100 baza kugwa mu mutego cyangwa se muri ambiscade bategwa n'igisirikare cy'u Burundi, bararaswa, abandi barajanwa amatekwa. Kugeza ubu ngubu nk'uko iri tangazo rivuga, rikaba rivuga yuko nta mibare iramenyekana y'abapfuye ndetse n'abandi babuze ndetse n'abakomerekejwe n'iki gitero cyatezwe abaturage badafite intwaro hariya mu karere ka Kamombo mu mikarati. Nanone AFC ubwo yateguraga cyangwa se ubwo yahise ija gutabara Twirwaneho, ikaba yageze muri aka gace igasanga n'ubundi abaturage benshi bakubiswe, abandi barafatwa bajanwa mu mashamba, aho ndetse bivuga kuko bamwe bageza Gipupu. Muri iki gihe nanone ubwo yatabaye, ingabo z'u Burundi zahise ngo zihamagaza indege za kajugujugu zibatabaye zigera muri kariya gace. Izi ndege zarahageze ku munsi w'ejo, ahandi kuwa 6. Izi ndege zigeze muri kariya gace k'imisozi miremire, zagabye ibitero zitangira kurasa mu bice bitandukanye, aho izi ndege nk'uko itangazo ribivuga zarashe Gahwera, zirasa Gisoke, zirasa na Rugezi. Nyuma ingabo zacu cyangwa se ingabo za ARC, ubwo ndi gusoma itangazo uko rivuga, zaje kurasa iyi ndege, imwe muri izi ndege za kajugujugu zari ziri muri kariya gace, aho yagiye yakomeretse yerekeza mu gace ka teritwari ya Fizi,
ahitwa precisement Yumbi. Iyi ndege akaba ariho yaje kugwa mu kiyaga cya Tanganyika. Mu rwego rwo gutabariza cyangwa se muri urwo rwego AFC MRDP twirwaneho murambabarire ikaba imenyesha ko hariho batayo igizwe n'abasirikare b'abarundi, ni batayo zibiri murambabarire zavuye muri Mwenga Centre, aho izi ngabo zahagurutse ku munsi w'ejo ku wa gatandatu mu masaha ya saa 10 z'ijoro ku masaha ya hano mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Izi batayo zibiri zikaba zaraturutse Mwenga Centre zerekeza Gipupu, aho n'ubundi zije muri gahunda yo gukomeza kwica no gukora jenoside ku banyamurenge nk'uko zasize cyangwa se zabikoze mu Gatumba mu mwaka w'ibihumbi 2004. Twirwaneho MRDP iramagana yivuye inyuma ibi bikorwa by'igisirikare cy'u Burundi byo gukomeza barasa abaturage babica babambura ibyabo muri kariya gace, aho imenyesha amahanga n'imiryango mpuzamahanga uburyo igisirikare cy'u Burundi gikomeje gukorera abaturage badafite imbunda ibikorwa bibi by'urugomo, ibikorwa by'ubunyamaswa muri aka gace k'imisozi miremire. Kandi aba baturage mu by'ukuri nta ntwaro bari bafite, bakananirwa kuja kurwana nabo bagomba kurwana, bakaza kwivanga mu by'abaturage cyangwa se kunyaga abaturage no kubica. Twirwaneho MRDP yasabye igisirikare cy'u Burundi gufungura inzira kugira ngo abaturage babashe kuba bidegemza cyangwa se babashe kubona ibibatunga, ndetse bakanava ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ndetse bakibuka ndetse bibuke no kurekura aba baturage bafashwe n'iki gisirikare cy'u Burundi. Twirwaneho MRDP irizeza abaturage batuye muri kara gace igenzura kose ndetse n'ahandi hatandukanye ko iri kumwe nabo kandi ifite inshingano zo kurinda abaturage ndetse n'ibintu byabo. Nanone MRDP twirwanaho ikaba isaba Dali Media cyangwa se ikibana kubona iri tangazo aba basirikare b'u Burundi kurekura aba baturage bajanwe. Andi makuru dukesha umusirikare uri muri kariya gace, uyu nguyu akaba ari amakuru twakuye ku Murage TV nkuko twabihawe na Colonel Rugabo Fidele, yemeza yuko abaturage bane aribo babashe kubona imirambo yabo ubwo ingabo za MRDP twirwaneho zatabaraga hariya mu karere ka Kamombo. Akaba yaravuze ko abantu bane aribo bamaze kwicwa n'iki gisirikare cy'u Burundi, abandi benshi barafatwa bajanwa mu mashamba. Ariko nanone nkuko Rugabo yabivuze, yavuze ko abaturage kuri ubu ngubu ngo barekuwe, ariko kandi bimirirwa kuja iwabo mu mago yabo, bababwira yuko bagomba gusubira ku ndondo aho bari baturutse. Iki gikorwa kikaba gifatwa nkaho atari ukubarekura ku bushake, ahubwo ari ugushaka kugira ngo babarekure basubire ku ndondo, hanyuma bazahure na mayimayi zize kubagirira nabi, dore ko n'ubundi bose baba bafatikanyije. Reka Murange Today TV ibonereho umwanya wo kwihanganisha abaturage bari mu karere ka Minembwe ku ndondo hose muri ho plateau, bakomeje guhura n'ibikorwa bibi by'igisirikare cy'u Burundi ikomeje kwica abaturage no kubagirira nabi. Tuve mu misozi miremire twerekeze mu mujyi wa Uvira. Amakuru agera kuri Murange Today TV yemeza yuko koloneli wa Mayimayi witwa Adori wo ku ruhande rw'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, mwibuke ko Mayimayi na FARDC bose nta wamenya kubatandukanya, ubu ngubu ngo yaraye ahitanwe na grenade cyangwa se n'igisasu yarafite mu ntoki wenyine ku mugoroba wo kuri uyu wa gatandatu. Iyi mpanuka ngo yabaye mu masaha ya saa moya z'ijoro cyangwa se z'umugoroba. Uyu mugabo ngo akaba yaravuye ku rugamba aho bahanganye n'ingabo za AFC hariya mu mushasha wa Plaine de la Ruzizi Ruvungi, nyuma yaho yari maze kwigarurirwa, aho ngo yaragiye muri mission y'akazi hano mu mujyi wa Uvira. Hanyuma ngo yari yitwaje grenade mu maboko, iyi grenade ngo iza kumuturikana ahita asiga ubuzima aho ngaho. Uyu mukoloneli ngo yarindwanye akaba n'inkingi ikomeye muri Mayimayi. Ubu ngubu Mayimayi ngo zikaba ziri kurira ayarika kubera kubura uyu musirikare wabo wo mu rwego rwo hejuru w'umukoloneli. Drone za FARDC zongeye kurasa mu bice bituwemo n'abaturage mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru. Ahangaha ni muri teritware ya Masisi ahitwa Bukombo, ndetse aho n'undi makuru avuga yuko no Masisi centre hashobora kuba harashwe n'izi drone z'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Reka naho tubonereho umwanya wo kwihanganisha abaturage batuye Masisi, tubabwira ngo pole mwihangane.
Biravugwa ko Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo ari bugirire cyangwa se yagiriye uruzinduko rw'akazi cyangwa se visite officielle mu gihugu cy'u Burundi kuri uyu wa karindwi cyangwa se kuri izi tariki zirindwi z'ukwezi kwa 12 aho ngo yakirwa na mugenzi we hariya mu gihugu cy'u Burundi. Ntituramenya nimba yaje cyangwa se nimba akifite kuza, ariko nkuko twahawe amakuru tutaremeza 100% nuko yari afite kuza mu gihugu cy'u Burundi, aho afite kuhazindukira akaza hamara amasaha 24. Birashoboka ko n'ubu yaba yamaze kuhagera kubera kuko n'ubundi atizeye umutekano wiwe. President Felix Tshisekedi rero akaba ngo ari visite officielle ari bugirire hariya mu gihugu cy'u Burundi. Nanone hari amakuru avugwa ko ingabo za Tanzania cyangwa se Samia Suluhu, umuyobozi w'igihugu cya Tanzania uheruka gutorwa, ko mu gihugu cyakomeje kuba imvururu zitoroshe, aho polisi yiyamye abategura imyigaragambyo mu minsi iri imbere, mu byumweru biraha imbere, ko bazabamerera nabi kandi ko batagomba kubikora kubera kuko ngo bitemewe. Nanone andi makuru ava muri Tanzania akaba yemeza yuko hari batayo y'abakomando yoherejwe mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Aba bakomando bakaba banyuze ku mupaka ahitwa mu ntara ya Makamba, imwe mu ntara z'iki gihugu cy'u Burundi. Aba basirikari ngo bakaba bari mu kigo cya gisirikari cyitwa Nyanza Lake. Ahangaha akaba ariho bari guhabwa uniform cyangwa se imyenda ya gisirikari y'u Burundi kugira ngo bazabone uko bambuka muri Kongo. Aba bakomando bakaba ngo nibamara kwambara imyenda ya gisirikari y'u Burundi, dore ko batakwambuka muri Kongo bambaye impuzankano cyangwa se imyenda ya gisirikari ya Tanzania yabo, ngo nibamara kwambara iyi myenda bazahita ba deployed cyangwa se baba deployinga mu bice bitandukanye hano mu mushasha wa Plaine de la Ruzizi no mu mujyi wa Uvira, mu rwego rwo kwirinda yuko umujyi wa Uvira wakwigarurirwa cyangwa se n'ibindi bice bitandukanye, aho bazaba baje gufasha igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse n'igisirikare cy'u Burundi. Izi ngabo rero zikaba zamaze kugera mu Burundi, aho ziri kwambikwa imyenda ya gisirikare. Mwibuka ko twababwiye mu minsi ishize ko za ngabo za SADC n'ibikoresho ko zagiye, ariko kandi ubu ngubu ngo ibi bikoresho byinshi muri byo bikaba zaramaze kugaruka aho biri mu gihugu cy'u Burundi, ibindi bikaba zaramaze kugera ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, dore ko badashaka kwemera defete, ahubwo bakeneye ko iyi mirwano ikomeza mu bice bitandukanye. Tugenda tugana ku musozo w'amakuru yo kuri uyu mugoroba, reka twerekeze mu mushasha wa Plaine de la Ruzizi. Abaturage uyu munsi mu Kamanyola, abaturage basenze, nubwo hasenze abaturage bakeya kubera ubwoba bari bafite yuko ibisasu bishobora kubasanga mu materaniro, hanyuma bakaza kuhahurira n'akaga. Abo twavuganye bari muri kariya gace batubwiye yuko abantu bagiye mu materaniro, ariko ahantu hasenze abantu bakeya kubera ko bari gutinya, dore ko uyu mujyi cyangwa se site ya Kamanyola imaze iminsi iri kugabwamwo ibisasu bitoroshe bivuye hariya mu gihugu cy'u Burundi. Atari ko nubwo byari bimeze gutyo, bateranye kandi nta gisasu cyongeye guterwa hariya mu Kamanyola. Hanyuma imbere ku mirongo y'urugamba hari abantu bagiye bagera za Bwegera, ariko kubera kuko bitaremererwa cyangwa se inzego z'umutekano za AFC zitaremera ko abaturage bashobora kuba batangira kugenda, babagaruye, dore ko bari bagiye kugira ngo barebe amatungo yabo muri kariya gace. Aba baturage bakaba bari bagiye batabisabiye uburenganzira bakaza kugarurwa, ariko batubwiye yuko iyi mirwano ikomeje muri kariya gace, naho abaturage bari mu Kamanyola bo bari kutubwira yuko ibintu bigeze kure, amasasu arimo kumvikanira kure cyane, kandi uyumva ari uko ubashije gutegera cyane. Nanone hari amakuru turi kubakurikiranira, turi buze kubabwira mu masaha ari imbere, avuga yuko Rubirizi yamaze kwigarurirwa, centre de formation ya Rubirizi ko yaba yamaze kwigarurirwa. Aya makuru arahari, ariko ntituraya confirma a 100% gusa, n'ubundi ageze nko kuri 75 cyangwa 80%, aho tubasaba kutaja kure ya Murenge Today TV kugira ngo aya makuru ataza kubacika. Nanone dusoza nkuko twari tubivuze, twerekeze mu ntara ya Maniema. Lubutu muri Maniema haravugwa imirwano itoroshe kuva ku munsi w'ejo, aho ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC
FARDC zihanganye n'ingabo za Mayimayi witwa Simba, akaba ari kugaba ibitero simusiga aho bari kurwana Lubutu. Kuva ku munsi w'ejo abaturage muri kariya gace ntawe uri gusohoka mu nzu kubera imirwano, amabombe n'amasasu akomeye ari kumvikana muri aka gace ka Lubutu aho bahanganye n'ingabo za FARDC. Twibutsa abadukurikiye yuko atari ubwa mbere ibi bitero cyangwa se izi ngabo zirwana muri kariya gace, bahora barwana bapfa amabariyeri n'ibindi bintu bitandukanye. Aya niyo makuru twari twabateguriye kuri uyu mugoroba w'uyu munsi, ariko nanone tubabwira yuko mu misozi miremire hiriwe neza, nta kibazo na kimwe. Bibogobogo nuko Rurambo hameze neza, gusa umutekano n'ubundi ntabwo uragaruka, ariko kandi ingabo zirindiye abaturage umutekano muri kariya gace ziri maso. Imirwano ikaba ikomeje mu mushasha wa Plaine de la Ruzizi, aho tugenda tubakurikiranira amakuru uko bimeze nuko byifashe, ariko kandi ingabo za ARC zikomeje kwadivasinga zerekeza muri Uvira. Uvira naho hakomeje kugaragara ibikorwa bitandukanye by'ubugome cyangwa se by'urugomo bikorwa na Mayimayi. Reka tubashimire mwebwe mukomeje kubana natwe umunsi ku wundi, tugusaba wowe udukurikiye nimba utarakora subscribe wibuke kuyikora kugira ngo amakuru aza kugeraho bitakugoye. Mwari kumwe na Muhasha Fidel, mukomeze mugire umugoroba mwiza n'ibihe byiza no kurindwa na Nyagasani.